ngekhethi inkosi enkulu yasebuhleni bomNazaretha sho njalo uNkulunkulu uToshembe baningi utasibohlukanisa masikhuluma ngonyazi lwezulu ayibonga inkosi njengoba bese ngethulile ubaba uMshumayeli umkhabela ukuthi ngumfana kaMyezi Sibongo okuhlala lapha eGoli ngihlala lapha eThembisa kodwa ekhaya kithi kuseyindabeni zabahlabisa ayibonga inkosi bantwana abahle basezulwini size enkonzweni enomnikazi wayo ophilayo esimbona ngamehlo enyama inkinga lekhona amaNazaretha ngoba inkinga nje enkulu kakhulu nisabe amaNazaretha ngoba amehlo enu ajwayele ukubuka isiqu sasezulwini ngamehlo enyama ingakho amehleni esabeka nje ayibonga inkosi kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angivumele ukuthi ngiguqe phakathi kwabantwana abayingcwele ngoba size uNkulunkulu umnikazi wezulu nomhlaba awusisandinda wasimisa Nazaretha uNkulunkulu wethu ujabulile ake sibonge maNazaretha umsebenzi enwenze lapha ekhaya uNkulunkulu atevashele khona eGoli ngoba ikhaya kaNkulunkulu ayibonga inkosi ake sibonge bantwana bakaNkulunkulu nenza umsebenzi omuhle ethemba lethu onokuthula
ushembe ufuna lokho bangcwele ushembe ukhuluma izwe elilodwa kuphela wamabili uthi asenzeni intando yakhe ungathi uNkulunkulu engasiphi inhliziyo abantwana zokukholwa nathi sicele futhi bese sifunda ukuthethelelana nokuxolisa inkonzo yoxolo le ngiyacela ke ningibhekele incwadi lapha eBhayibhelini abantwana abahle basezulwini ihlabelelo kaSolomon uzoyithola uma uqeda nje ukwedlula lapha kumshumayeli angisho phela ukuthi bedlula abashuma kodwa nje uma udlula kumshumayeli ngiyamsama kuleyo ndawo yeswa ake niyifunde le ndoda enomlomo obomvu lo mama baze baruji imlomo njengoba bebona eBhayibheli becabanga ukuthi kuhle hawuna namuhla basabanjiwa anjiwa isahlo sokuqala okuzoyiqala nje kuverse 2 uthi ukuphephuka nayo maNazaretha ngoba silandele uNkulunkulu ayibonge inkosi sithi ihlabelelo sisandile wasimisa sabashiya benza lokho sazombatha lengubo emhlophe ungathi nenhliziyo zethu abantwana abahle basezulwini singayizama ukuthi siyiphushe zibe njengale ngubo emhlophe noma ungavumi kodwa sicela komdala wethu unyazo bezulu selekelele singabantwana bakho sifihle phansi kwephiko lakho ozana ihlabelelo kaSolomon isahlo sokuqala uyiqale kuverse 2 ubusuza nawe wozake nayo umntana kaNkulunkulu awuna namuhla basabanjiwa anjiwa abagcinelwe amnyama bakhululekile ababi uNkulunkulu izihlabelelo zokuqala evesini 2 zikaSolomon angithi ihlabelelo kaSolomon odlula kumshumayeli nje uze nayo awusiyazidinga Yesu kumbeka awungathina babisiwe Lumnandi kunewayi manake ungagijima uze kahle awuqale phansi uze nje kahle ungagijimi angifanga ibhluwe angiliphethe ibhande angizokuthathazelisa lebhande ake ngani nakho ke
Ukwanga komlomo wakhe. Wema Nazaretha la ikhaya kukhona ichilo esesilenza enomkhubo omubi nikhona bangcwele ithake ngange ngomlomo kushuthi lesibingelele kuphela namhlanje khona amanyala asenzekayo uyithola umthola umuntu wesimame nendoda uthola behagana bephushana ngapha emahlombe nasemaqolo kwenziwa ini esontweni hayi ihagi yini yona leyo yini thibani mzimba kanti kwenziwa ihagi amanyala lawo ikhona abangcwele uthola indoda sigama ngisihlombe ngentshebe yayo engaka ngingaba nonkosana usephansi ikhanda baphushana emaqolo benza amanyala esontweni alisiyekele leyo nto leyo ikhona abangcwele woza nayo baba ngokuba uthando lwakhe lumnandi kunewayini uthando lukaNkulunkulu osemlandelayo lwedlula utshwala ngoba umuntu mayephuza utshwala uyawubone uyawuthathe aphuze uzothi kodwa uyaqhubeka lo muntu umbona ngasawazi ukusuma sevuza amathe ngoba usenje ukhakhayi lwemfene mayisehamba uzohambisa kwemfene hamba ngokube njengemfene ngoba usenje ukhakhayi lwemfene bosalawa ngenxa yephunga lamafutha akho amnandi la ikhaya silandela amafutha anephunga elihle lonyazi lwezulu ushembe kuphela oluka iphunga lasezulwini thina siloku iphunga lasemhlabeni shembe kuphela oluka iphunga lasezulwini kuphela yebo igama lakho linjengamafutha ethululiwe igama lonyazi lwezulu lunjengama ujabulo uNkulunkulu ujabule ithemba lethu bangcwele nawuphatha umsebenzi kaNkulunkulu waba ukuthula ayikho into edlula ukuthula noma kungathiwani uvale emlonyeni ubusuyenza zithele isebenzayo yeah ngakho izintombi ziyakuthanda azikho intombi kuleli bandla obala shonini bangcwele eshonini ithi ngakho intombi hey ithi awu man awuyiphinde futhi ngakho intombi ziyakuthanda asimthanda ushembe enganaze singala ngaphesha komfula enganisi intombi zasezulwini nina amakhosazana kazingilosi lezi yebo wozanayo baba idonse wema Nazaretha njoba silapha sidonswe umthando nokuthanda uNkulunkulu ingani usivusile ephongweni ebesingenamandla wasivusa wasipha insuku wasiletha ukuthi sizodumisa ngesabatha wow siyakulandela njoba silapha silandela uNkulunkulu unyazi lwezulu ayibonge inkosi ngiyabonga baba awuye laphana usahluko sesibili uyiqale verse 1 futhi khona lapho nje isahluko sesibili uyiqale verse 1 woza nayo irose nakho yebo woza nayo irose laseSharon yini Rose Nazaretha ilani sizimba lasebuhleni nikhona bangcwele ilani sizimba kusho nina uthi uNkulunkulu zirose irose kusho nantimbali ilani sizimba lasebuhleni asibeni izimbali ke ngashembe sikhothe izinto eziningi bangcwele uNkulunkulu ufuna simunye ngibonga umhlangano wasethemba lethu ngibonga ukuthula akekho benyathelo omunye izitha ijabhile angisho ukuthi bezikhona niyezwa bangcwele angisho ukuthi bezikhona zinke izitha kushembe kodwa futhi ngathi phela singabi izitha thina sodwa asibelelele egameni lonyazi uthi uNkulunkulu ufuna simunye asenzeni ukuthandwa ushembe sibe ngamaNazaretha sibe zimbali
zikashembe zasebuhleni uthi uNkulunkulu makhona uphuma ubheka le singamnaki kodwa thina sithatha indlela yakhe kuphela woza lawa nentebe yesigodi abayazi abantu intebe abantu abadala abazi intebe nabakhulela emakhaya imile exhaphozini emhlangeni imila ibe njengamadumbe ngathi ihlaza amadumbe cha intebe esuke imile phakathi emhlangeni noma exhaphozini lomfula babili bathatha abazi intebe nikhona abancane kodwa bavele emakhaya bayazi phela ezini yakakade ichithwa kaningi amanzi akhona kungamsedlula khona ololo woza nawo baba njengentebe phakathi kwameva ithi thina njengentebe phakathi kwameva angithi intebe iba ngasemfuleni angithi thina sisendaweni evundile enoNkulunkulu phakathi woza nawo baba sinjalo isihlobokazi sami phakathi kwamadodakazi uthi sinjalo isihlobo sashembe phakathi kwamadodakazi njengomuthi wama-aphula phakathi kwemithi yehlathi angithi yabona nje maNazaretha angithi yabona ukuthi kunjani lapha angithi singama-aphula phakathi kweyihlahla angithi niyayibona iyihlahla angithi thina sinjengama-aphula phakathi kweyihlahla nikhona bancane kodwa lokhu ushoniswephi ngokushembe yasithanda uza nawo ba sinjalo isithandwa sami phakathi kwamadodana nakho-ke nalayeka bomama lokuthiwa yathi kuthandwane lokuthuswa nini sekuthuswa thina manje nikhona abancwele uyazi nalayeka ngabe ngithi isithayima ngoba sekukhule manje ngoBin Laden ithi phakathi kwamadodana nikhona abancwele uza nayo ahlala phansi komthunzi wakhe ngokwenama okukhulu angithi senamile siphansi kwani asikho phansi komthunzi angithi sinamile ngoba yisabatha lokudumisa uNkulunkulu sathi isithelo sakhe samnandi emnambitheni kwami nikhona abancwele awuye laphana kusahlobo sesine khona lapho mangaphosisi uyiqale kuvesi nakhona futhi eyokugcina le bese kukhona nje bamfishana maNazaretha ngoba ngiyazi kuyahanjwa isikhumbuzo siyangena kusasa ukude eThekwini ukude ebuhleni ayibonga inkosi bheka akho-ke umuhle nikhona abancwele usho uNkulunkulu uthi asibheke sibahle sihlobokazi sami hawu kuphela wangena ibandla futhi kaMaria futhi kokwabo Eva ithi ihlobo sabo angithi abantu simama ihlobokazi angithi buza nayo-ke baba bheka umuhle unamehlo amajuba ngaphansi kwesihluthu sakho nalayeka ngoba nabanehluthu akho-ke awubazibafakazi omama senilakeka nani sekuphelile ngathi sekukhulunywa ngathi-ke manje ithi sinamehlo anjani sinehluthu phansi kwani shona unamehlo amajuba ngaphansi kwesihluthu sakho inkinga yini kwamaNazaretha amehlo amajuba naye nobodwa ahlaba kanjani ngithekile uma ngiqala le nkonzo ngathi nihloniphekile ngoba amahlenu anjengamehlo amajuba ngoba ajwayela ubuka uNkulunkulu ngesiqu sawo wasa izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi injalo maNazaretha ngoba nabaney'nwele abasho uBin Laden bathi yibo ngiyabonga baba inkosi ibusisa awamenyeziwe emathuneni athunenize bephumile siwa Sinokuthando uNkulunkulu ujabulile ithemba lethu kakhulu bantwana abahle abasezulwini ungathi singenza umusa singabe sadedelana ungabe kusaqhelelwa nabantwana abahle abasezulwini uNkulunkulu ukhipha yonke inhlobo yezibusiso sibuya
eBethlehem ujabulile uNkulunkulu ngathi maNazaretha. Ungathi nathi besingenza lokho ngaza kwethu sithathe nje konke sikuphose ngemumva. Niyezwa bangcwele. Ungabusabheka ulengisa inkukhu. Yabona isikhukazi. Sesithi masiphosa sibhekele. Sikhweshe asibonana okuhlalela lapha kude bese siphenduka bese sibhekala iduze sithola okuncane kanti okuningi sikulahle lapha ya. Niyezwa bangcwele. Nathi asenze njalo. Sikulahle ngene ngemuva ngoba uzothi uyabheka ngoba support ushoniphi. Awusihlawulelwe siyakholwa awukulwa baba bafayethu awudila aphulekile Isaiah 66 verse 1. Awusiyazidinga Yesu kumema awungathina babisiwe awubila usho lokhu Jehova. Yebo, usho lokhu uNkulunkulu. Izulu liyisihlalo sami sobukhosi. Sikhona bancele. Izulu elonyazi. Wozana. Nomhlaba uyisigqiki sezinyawo zami. Uthi nomhlaba uyisigqiki abeka khona inyawo besiyenaba. Ungathi bengenaba nasenhlizweni zethu maNazaretha. Sibe zigqizo wena ushembe. Yebo baba. Indlu eniyakhela mina na. Usibuzile uyichazile uNkulunkulu endaba zabangcwele. Wayichaza ukuthi umbani. Benqala uze uNkulunkulu eyichaza ukuthi umbani. Wazi wasibuza ukuthi thina sithi ubani. Awu maNazaretha uthanda lwekhona phakathi kwethu sisonke. Uma mhlawumbe ngiphume kabi ngibuyise impela ukuthi hayi uNkulunkulu. Mhlawumbe uyakuthanda lokhu. Mangilonembeza ngiyojika ngibuye hayi bafowethu shwele. Leyo mpilo efuna ushebe inkonzo yoxolo maNazaretha. Yebo woza nawa. Nendawo yami yokuphumula iphi na? Yebo. Ngokuba zonke lezo zinto zenziwa isandla sami. Nikhona bangcwele. Ejabulisa umuzi. Uzuthi uNkulunkulu waphuma ubhobela wahamba wasele wafa umuzi kuyofunwa obaba mkhulu bethu nalamakhosi alelizwe. Wasale wafa umuzi. Uyabonga uNkulunkulu, uyabonga ngoba umuzi wakhiwe labantu aphuma uNkulunkulu eyofuna bona. Namhlanje bona abavusa umuzi wasezulwini ayibonga inkosi. Awuyela phana kwesitheno 11. Kuna lapho nje. Hostel nolevel mangaphusisi. Jabulani kanye neJerusalem. Uthi uNkulunkulu asijabule kanye nomuzi waseBethlehem ayibonga inkosi. Yebo. Nithokoze kanye nalo. Uthi bese sithola kanye noNkulunkulu wethu ayibonga inkosi. Yebo. Nina nonke enilithandayo. Yebo. Jabulani ngentokozo kanye nalo. Hawu ukujatshulwe ithemba lethu bangcwele. Ungathi bengahlala kunje. Ungathi bengahlala kunje uNkulunkulu atshala ukuthula emoyeni wethu. Sisonke ophuma ubheceleni anganakwa usumlazo wesonto. Uthi makhona ophuma ubhekelena anganakwa. Yebo ngiyabonga baba inkosi nkosisi. Amen. Wewe maNazaretha, wewe Tatusuthi. Yazi khona ndefuneselulana kuzo niyezwa.
ungavumi inhlanhla ubizwa ngobra nikona neyazi ubra uthini isikhwama samabele uyinhlanhla uthi bra yami isikhwama samabele wena ubra wena Nazaretha angisalali ngengubo uthitha lembuli ngoba lingene nezwa wena angisalali ngengubo ngifuna ubona lo mbula yiphi ngoba wona angisalali ngayo nani bomama ngajwayele umuntu wahambe eceleni ngoba uzwe umuntu bakuswele uphindisele kuzothwala angisho ngolutho njalo mina ngithi angisho ngolutho Nazaretha eyingcwele amphelemise ukunuka awimele kungiwenzile Asiteleni mshebe angawahlangula amagama ethi encwadini yokuphila sicela silobe angazi bangcwele abahle basezulwini angizoba mde kakhulu ngoba ngiyabona umsebenzi mningi kakhulu lapha kodwa ngicela incwadi Roma 12 verse 40 eyogcina Roma 12 verse 14 to 21 iyasigeza ke nkulunkulu bantwana benkosi sonke uNkulunkulu akahlale ejabulile ngathi lokhu esikwenzayo ushembe ufuna khona siyalwa ngakho eyogcina abantwana abahle basezulwini ngiyathi umsebenzi mningi kuyahanjwa amen ozanani abusiseni abanhluphayo nikhona bangcwele kusebenze njani abenze njani ngcono ngoba ngisho ukuthi bakhona abahlupha abanye abantu esontweni angeke ngisho ngolutho mina kodwa usho lencwadi engcwele kaNkulunkulu ayibonga inkosi ozanawa usisali ningethuki uthi thina sibusise singakhulumi lutho okubheke eceleni thokozani nabathokozayo uthi bese sijabula nabajabulayo ikhale nabakhalayo bese sikhala nabakhalayo anibe inhliziyo bese siba nenhliziyo ethandwa uNkulunkulu ingakhanuki okuphakameni singafuni okude nathi iholwe okuthobekileyo ithi siholwe ukuzihlisela ezantsi ingazisho nithi nihlakaniphile singazisho ukuthi singcono kunabanye ayibonge inkosi ingaphindiseli okubi ngokubi noma umuntu usebenzeni lensimfene ukuthi nikona abangcwele awudo umbona umthando indaba makhona kubona ukuthi sisebona kuphela unje thule futhi ozana yenzani okuhle ebusweni babantu bonke asenzeni okuhle ebusweni babantu bonke yeah uma kungenzeka kodwa hlalani kahle nina bantu nonke bese sihlalisana kahle thina sonke ayibonge inkosi yeah nibe nokuthula bethi sibe nokuthula ningaziphindiseli singenzi lutho okunye bathandwa bathandwa idedele ulaka ithi bese sikhipula silidedele ungabi khona kuthina ayibonge inkosi
ngokulala lidala inkinga. Yeah. Ngokuba kulotshiwe ukuthi okwami ukuphindisela ngiyakuphindisela mina. Ikhona abangcwele. Ubani obuyiselayo uNkulunkulu. Isho intombi. Usho umlazi wezulu nomhlaba. Njalo uma kulambe isitha sakho. Ethi uma kulambele umuntu wazi ukuthi ngaba ngithanda nje inkinga. Ethi uma kulambele leso sitho wazi ukuthi isitha sakho yenze njani kuye. Usiphe ukudla. Nakho ikhona abangcwele. Manje umhawu futhi ulambile. Waza mhlawumbe umpilelani. Kodwa uma unakho umphilele phela khipha lokho usuyamnika onakho kodwa umvuzo wakho kuthiwa yini noma somile yeah usiphuzise yeah ngokwenza lokhu ukwenze njani uyakufumbela amalahle avuthayo ekhanda lakhe nikhona abangcwele angithi wena wenzanga lutho wena khona ukuthula nje phela kuwe ngoba inhliziyo zethu ufuna khona ukuthula. Yeah, ozalayo. Unganqotshwa okubi. Uthi uNkulunkulu sinanqotshwa okubi, kodwa sinqotshwa ngokunjani? Kodwa ngoba okubi ngokuhle. Nikhona abangcwele. Awu, odethemba lethu kodwa. Nikhona abangcwele. Awu, odethemba lethu kodwa baba uMkabe. Awu, ethemba lethu kodwa. Ngiyafisa noma ngiyacela uNkulunkulu ukuthi wathi ngatshala ukuthula. Kuphela ngoba silapha nje sizela ukuthula uyabona la ngaphandle kuthiwa mbabe mba uzo sekunjalo kodwa lapha ukhona ukuthula esontweni akube njalo abantwana abahle basezulwini shembe uyasithanda ayikhulume nje indaba yodwa nje incane maNazaretha uyazi uNkulunkulu uthi ngo-2018 ngiyakhumbula sasiya eJudiya ngishiya ke umfana laphana kwami ngimshiya uZinqampuna ngathi sisemelimoto egarage nje emelimoto abaziyo vele iyona igarage ngokuqaba ngapha ufike kuthele kuyo sileyo garage kanti umoya wami wawungemuhle usuka kusile kuyiFriday sizohamba ntambama akaze kuthola ukuphumula kodwa futhi eyibonakalisweni angibonanga okunye okubheke eceleni kanti uNkulunkulu uzodlala indima yakhe. maNazaretha uma singena lapha eMelmothi ngabo 4 ekseni ngikhumbula kahle ngoba 10:04 ekseni uma singena khona yangena ifoni ingitshela ukuthi umfana wami akasekho emhlabeni usefile usembozwe ngengubo layithembisa maNazaretha uyazi uNkulunkulu asimethembeni ngayo yonke indlela akabe senhlizweni sicela siphe inhliziyo eyinothando neyivuma ukuxolela. maNazaretha ngaba nonaka nginaloke kodwa ngoshembe kodwa lo ngashembe mase ngibhekele inkinga ubombiza ushembe usenkingeni emthandazweni wokulala masinyane nje emthandazweni wokulala isahlo sesingako nje eseshumi nesithupha konje bangaphosisi ayifunde masinyane khona lapho nje ngithi elokani emthandazweni wokulala ithi ushembe ubombiza usenkingeni nikhona abancane emthandazweni wokulala kathi isahlo 16 abantu ngo-17 ingoshi emthandazweni wokulala sasho kuba ngezinsuku zonke zokuphila kwakho nakho yebo uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho. nikhona abancane kodwa phela ushembe akahlala enhliziyweni mhlawumbe wena njalo engubo oyifakile uzophila igqoke ngesabatha la uhlala khona uyigqoka ukuthandaza njalo yini singathandazi maNazaretha uma ushaya ikhathi ukujwayela ukuthandaza ukuze uNkulunkulu omkhonza unyazi bezulu angakuze uhlabelela phambi kwakho funa yazi imvume la uhlala khona uma uhlabelela nomndeni wakho ikhona uthandaza nikhona abancane bozana wabo uThixo wakho yebo ngosuku lwenhlupheko umbize yebo uyakulalela nikhona abancane yebo uyakuza akusindise yebo kodwa mawone njani uma uyendlala nezikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni ezimemezelo zezwi lakhe yebo 17 umkhonza uJehova uThixo wakho uNkulunkulu wakho owenze njani owakulondoloza emathunjini kamame wakho yebo
namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova Nikhola kancane azofuna ukuthandaza futhi akasitholi shemiti zozivuma zingenalo uPaul waNike Manazaretha ngelithi kaPaul masinyane ngoba hey umshebe uNkulunkulu umshebe umbizo yaphendula kodwa phela ayithola inhliziyo ivuma ukukholwa angeke afike ushebe unenhliziyo enoPaul waNike sonke isikhathi egomile Manazaretha ngambiza bamtshela ukuthi akasekho lo mfana usembozwe ngengubo akasekho nango lapha amatshe ayidunduma kuye elisa wathi njalo Namisa khona lapha bethuka abantu emotweni ngathi lalela leyo ngane leyo ngicela ukubalela noma ungitshela nje ukuthi leyo ngane ayisekho isimbozwe ngengubo ngicela ukubalela mina wasukushisa kwasezulwini kimi mina ngiyastart isifongo shembe futhi ngiphendula mshembe ngiyamtshela ngicela usemnyango shembe lo unyazi lezulu lothungo lenyanga yezulu nenkosi langa ngicela usemnyango Manazaretha ngase ngithi lalela ngathi leyo ngane leyo lekingene lalela ngikutshele imoto ithathu uneambulance unemoto eyidumbu unemoto emaphoyisa wathi yebo ngathi lalela ke leyo ngane leyo lekingene emotini eyidumbu izongena kwiambulance ngathi zohamba esibhedlela wakhala kakhulu wathi le ngane nansi imoto ngengubo isishonile yemfana yabo 36 years manje Manazaretha Manje bathu bakhale emotweni ekhumbule esihamba ngayo ngaba lolaka ngathi hey ngikhale ngeNkulunkulu ngikhalelani amethe mina ushembe bathi bamfakeli onje unjalo ngithi njalo ngithi amethe mina ushembe hey manje ushembe uNkulunkulu hey wewe Manazaretha ngastart isifungo waqhumisile emotweni ngaxabana nabe emotweni phela uyadela ishiphatha zethu nje impala zama ingene emotweni nandile ayisho yona mpa Manazaretha ushembe uNkulunkulu nyazi lezulu Yasenzeka indaba Manazaretha ngathi ngaphingathandaza ngiyabuza ngithi bombela iliphi idokodo ongibekele lona eJudiya ezofika ngihlale kulo mina ngoba ngeke sakwazi ukungena phakathi kwabantu abayingcwele shemu uvumeleni nami ngisuke eGoli ngizofika lapha kanti mina ngihamba nesidumbu sengibelethe isidumbu emhlane wami ngabuye ngeze ngumahlobo ngabuza umbuzo wodwa ngibuza eminingi ngabuye ngeze nkosini ilanga umthelo hlapha inyanga yezulu umthelo hlapha ufunda emhlaba samila ngabuza umbuzo wodwa ngabuye ngeze othungweni ngabuza umbuzo wodwa ngabuye ngeze umnazo wendlu sehlabeni ngabuza umbuzo wodwa uma sifika lapha eShowe ngiyathandaza uma sifika lapha eShowe ngase ngicela driver ngathi ngicela khona igaraji otongene eShowe engapha ka left ngase ngicela ekseni sengabo 6 ngase ngicela ngathi ngicela driver ngicela ungene kule garage hey bavumele phezulu behle bonke ngisale mina ngithi shembe ngilinde impendulo ngiyazi lezulu ngisithathile isifungo akwazi shembe ungiphoxe nangelodwa ilanga baphuma sala nonke emotweni sengqubule nomnyama Manazaretha ngapela babuya uma bebuya yangena ifoni kwathiwa uma bebuya nje beqeda fona ayisusa driver yangena ifoni ngayenza i-loudspeaker ngani ngithatha isifungo ngifuna bezwe isifungo sami ukuthi siyasebenza nami phela ukuthi uthina ngazi hawu ayibeka volume lokuzana kwi-speaker ayibeka kwi-speaker yangena ifoni yathi hawu baba ingane ibonakale ilahlisa sokudla phansi kwengubo njengoba sebeyivulile bayicilonga Umqobo upheza ngaphandle manje uyahlale kodwa umqolo wakho usha unyazi uNkulunkulu Manazaretha Awuthixo Manazaretha uma sifika amangale emotweni uma sifika lapha eJudiya Manazaretha ngiyathandaza uma sifika lapha eJudiya enkonzweni leseni umfundisi Khumalo kodwa ngitshela ukuthi Bantwana basezulwini sezomfishana kakhulu ngoluphamisa ubukhulu kaShembe unyazi lwezulu Manazaretha uma sifika lapha wayiphatha ngibona uNkulunkulu elokhu ebheka lapha kwethu elokhu ebheka uNkulunkulu nguye mqashe ngoba ngithwele kanzima enhlizweni yami phela hazo misazongena ifoni injelo lomphathi wempilo hamba futhi wangena kwi-ambulance weManazaretha uma ngifika lapha enkosini Manazaretha enkundleni yasemini uma ngabe ngibona inkonzo lokhu ibheka lapha lokhu phethe inkonzo lokhu ungibonile uShembe ukuthi ngijulile kanti uzwile umthandazo wakho
Manazaretha uma besebonikelwa ngikhumbula kahle mhlawumbe ngaba wangena abefundisi abayi4 ngapha kwami mhlawumbe mina ngawo besihlanu yangikhwela inkosi ke kanje yangikhwela inkosi yathi sondela mvakeli othi umvakeli wane ngase ngiyasho ngathi uma ngicala nje ngibika ngangiphethe imali nga100 neshumi afika ngahlambuluka ngathi Nkosi yabakosi ngithengise eMelmonti kwangena ifoni yathi Nkosi yathi hey ngizwile umthandazo wakho ithi lalela wena ukucelela ingane yakho wathi le ungane umfana yiki ifile kodwa thina boshendo ngomthandazo wakho sivusile wathi le ungane ngikhuluma nawe mvakeli uphuma usiza ngaphandle na wewe Manazaretha amathambo wabona kanjani manje ushendo uNkulunkulu iyaphila khona le ngane kodwa umqondo usihamba ukuvala kodwa iyaphila Manazaretha silandele uNkulunkulu uthi ke umlazo wezulu uthi lalela mvakeli uthi ke le ngane ayiki ifile futhi ifile nje nomqondo wayo izohlala isikhathi eside kodwa thina boshembe soyiklinik izolunga uthi ke lalela uthi le ngane iku ICU ithi ubuchopho ngaphandle kuphume ngaphandle nangapho kuphume ngaphandle nempela ngaqala ukubona umuntu ethu ngamadrati ngaqala ukubona ngiyami ngani ngo2018 uthi uNkulunkulu lalela mvakeli uzohamba ngomsombuluko uma ufika laphana nizongena nibe yi4 emoshwana phela emoshwana ICU emoshwana ngaqala ukungena khona ngempela Manazaretha uma sifika laphana sengqobe kufana abantu abuyena khona labantu abuyena ukungena ICU laphana ukhaba udokotela uthe uthemba songena sibe yi4 ushukela siphezulu ngempela Manazaretha hathi ngaqoka waqhamuka umphathi wesibhedlela uqobo wathi mkhulu uzokwenzani la umlomo lekhala lakhe ngithi mina kunomfana wami ongene lapha ngisala ke bathuma hamba lapha wathi manje uhamba nabo khona ohamba nabo ngathi namba basemabhentshini ngathi namba wathi hey abagqoka bonke wathi mangani ngathi si4 wathi njengoba ushushe uNyazo wezulu uthe songena sibe yi4 wathi kunabantwana bami abase-ICU abafile abalinde wena bazophila kodwa sebefile unofunda wewe Manazaretha ngempela sahamba sangena saba yi4 ungena umuntu oyi-1 sathandaza ngisho indaba kaNkulunkulu bantwana abahle basezweni ecela uNkulunkulu abaselizweni iyaphila lo ngane khona iyaphila umfana ikhona impofu manje lapha yathungeka lapha kodwa ihlala ithatha ikami intabe emqondweni hawu Manazaretha ngikhuluma indaba yenkosi uNyazo wezulu ukuthi uNkulunkulu abuselizweni awethu kukawabancane ngizocela ukuthi sibuyisele umsebenzi ngizocela babo bashumayeli